Hi ma'am, ngasisu question lama puduna lai ko missing number gi SSC GD 2023 da hangiba question ni ko. Aina jo dum hai gre missing number gumba series gumba su gumba jidi minus plus tawrakanda divide tawrakanda into tawraga square tawraga phangba ngamba answer duni ko koi hot ba duni. So hojik si aina porai ba question ji noi mu yeng si ko aina explain to is noi na jan ta ba nungai ba ergadi di subscriber to biramu like to biramu ko bola si ko sini ngasai gi pirami ba missing number si technique si puthwai bani sidai da piri ba si circle ahum ni circle ahum ji gi box ahum loi lai ahum ji ahamba circle gi ji box si de yauri ahum ji da 26 17 221 amana 28 19 226 ahum subagi da hairi bisi 31 pirame 217 pirame aham begi box si laiti masi missing kaino si putho hai ni ko goina putho na hairi ni si hot ke na koina hai tar gadi kumaina tawda ge na matam da ai holage ko aham bada apikwa ani sina try do samai pirame matam da ani apikwa ani si khaido tawba yai into tawba yai tawrakan achobu je phangnambra hana yengo ko ai yenga aina khangabani na yedum samjalage sigi angka jigi damak to oiragadi 26 into 17 by 2 sijina 2 jina kaidogi na matamda 2 jina 26 ta cut tok taragadi 3 1 13 phange 13 into 17 si kya ta gaya babu ai samjhe lage ko 2 2 1 tayo 2 2 1 tayo so si gi answer si koina phangba ngame ko sa 2 2 1 je phangba ngame next amuk yenga si ko 28 ne into 19 divided by same adum to ko stay da 26 70 logo gum 28 ne 19 ne sa 2 ne divide tore sida ju 2 ne divide toro adu itar gadi kya lai rage na matam da 2 jina 28 ka tar di 4 1 14 adu itar gadi kya tar ga matam da 14 into 19 kaya no lagi tu si haiba matam da ai adum nei into tore ngo ai into tore do samjha lage 2 6 6 type sigi 2 6 6 se type ko adu itar di aikoina sigi answer ji buthokpo ngamme next aikoina kaidogada ge na haiba matam da step ani je khange manare adu di third step ju soidna manare ai ne always use to budo sumaina missing oiba series oiba ji step ahum natragan ani jum tar gi matang do du step do dum chap manana dum laineba aduna koina angka ma hotba matam da khangdaba pot tu variable haibidi x natra y oi lawi adumaina sigi angka jo dumai pala kan khangdaba ji question mark se dum lawro bonoi question mark se dum lawra je ba question mark se lawra ji masai hai question mark si sumai question mark into 31 haibidi sidaida 28 90 lawdo dumaina question mark sigi 31 laire divided by 2 aduga ngasai gi sida obadu dumaina 26 into 17 17 by 2 equal to 221 adumaina cg ani gi into tawbada question mark into 31 by 2 tawbada kana ga mane hai answer ngasai gi question mark se puto kya ta di 217 adu ita di cross multiplication toro reply question mark into 31 217 into sigi 2 ji salani adu tadi question mark puto kya hai tadi kya no 31 jine divide torani 217 into 2 31 31 jine 217 da cut toradi kya no 7 adu itar gadi sida lagi 7 into 2 kya tare 14 ne masai gi answer si kya tare 14 tare sigi answer si so
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯣꯠꯂꯛꯄꯗ ꯁꯤ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯦ 14 ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯟꯁꯔꯁꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯅꯥ ꯆꯨꯝꯃꯦ B ꯁꯤ ꯆꯨꯝꯃꯤꯀꯣ 14 सुमाइना तौरकांदा माइनस प्लस डिवाइड तौरकांदा होलकांदा सीरीज दी लोइना खंबा ngамगनी अदुना अइना ngasai होलैबे मैम चिंगसी पिरामिड अनि इनटू तौरगा 2 ने डिवाइड तौरे असोबदो फंगे अदुमाइना सुम सर्कल 1 सर्कल 2 सर्कल 3 जो अइना पुतोकपा ngame अदुना 14 तारे करिगुंबा अइना होलिबसी अइना हंजनाइरी नखोइना काना बगुंबा ओइरगदी लाइक तौरमु सब्सक्राइब तौरमु अइ मथंगी वीडियो से पोरकेट में मैम गायरमु को